Tina tiako anao. Tsy zakako. Zingy rouge Madagascar. Madagascar, tanany niatsarana sy arena voajanahary. Fa ankehitriny atahorana ho lany tamingana ireo biby sy zava-maniry izay mampiavaka antsika. Zingy rouge Madagascar dia manohana ny fiarovana amin'ny alalan'ny sary vaovao izay mitondra lohahevitra hoe biby namantsika ka ho arovantsika. Zingy rouge Madagascar miaro, manaja ary mampiray ka ndao ho tohanantsika. Tonga soa ito amin'ny point carré miarabantsika jiaby zegny miaraka aminay amin'ny fotoagna azy io ty araka ny hitatsika eto dia fotoagna zegny ny andraisantsika vahiny tovolahy anankiray zegny ny managna ny toeragna anazy na ny agnivon'ny réseaux sociaux na ny amin'ny faritra misy izy ataoko fa izy koa misy olo dimy malaza nito Madagasikara dia agnatin'izay manahira tsy mialonjafy. Miarabanao tonga soa ito amin'ny point carré manahira tsy mialonjafy. Asaina mesmo chale zafady. Si sotrano kely anao maneho. Hitantsika amin'izay fa ny fony mihitsy no andesiny miaraka amintsika nito amin'ny eka voalohany indrindra aloha isaorantsika Njanahary iro nanome tombonanjo atsika na hafahatsika na agnatanteraka ny raha zao eto tiky. Faharoa magnarakaraka an'izay faly miarahabanao aloha Zougbe Jean-Luc alfary miarahaba ny mpiara-miasa anao ato amin'ny point carré manahira tsy mialonjafy. Manahira tsy mialonjafy mandalo eto Antananarivo dia tongavanay aty amin'ny hôtel nazy mihitsy zay magnano zao interview zao. Dia ny zavatra resatsika eto zay mba tia hay iza maro moa zay manahira tsy mialonjafy. Ary ihany koa zay tia fantatra ny momba ny tontolo ny fitiavagna zay tony manahira tsy mialonjafy zay fa somary tiako antoniagna hely hoe raha magnaraka ny amin'ny réseaux sociaux ny amin'ny fotoagna azy io ty dia hitanay fa karaha nisaraka ndraiky anao sy tina ho resatsika zay rehefa avy eo fa na avy nisy fotoagna nareo nisaraka efa volagna vitsivitsy zay lasa dia tam'izay anao anteny hoe tokony ameny aomby kidikidy aomby kelikely aomby igny fanazy manahira aleo bakeo zao mamaly an'igny namana Jean-Luc zay aleo za avy eo mamaly azy. D'accord oh anditsika ny voalohany manahira za tiako tany hoe mazay mbola ty hay bebe kokoa ho zay mbola tsy mahafatra izy moa zay manahira tsy mialonjafy zay. Manahira tsy mialonjafy zanaky ny Morondava faritsy anjefany Madagasikara igny Menabe zany baka Menabe manahira tsy mialonjafy ao agnivigniva anjefanjefa misy ahy eka ezaka tendry manahira agny Morondava Antsirasira Sud Antsirasira Sud d'accord dia eto koa ma zay mankahira anao satria nisy fotoagna tsika nisy oragna be zay tagna aminareo dia trango manahira agnisan'ny double tamin'izay fotoagna zay fa tsy nagnino igny fa tsy nagnino fa somary mampalahelo avao olo aminay agny amin'izao fotoana zao satria amin'igny tsatsiny rano be igny olo jiaby tsaboina amin'izao fotoana zao aloha amin'ny faritsy Menabe igny mankahira aminareo iabiaby lonoko iabiaby amin'igny faritsy Menabe igny courage fa raha nataony Njanahary igny ka tsy maintsy zakaina zany marina zay courage Menabe. Rehefa magnaraka anao Facebook misy fomba fiteny zay mba tiako mba zavianao ino dikan'izay matetika manahira miteny hoe 30 tsy maintsy mandresy zay meloko roa ino dikan'izay ary firavokanao koa misy an'izay 30 zay ouais izy ty fa 30 tsy maintsy mandresy marina izy ty la ataoko angamba namana Jean-Luc la zao ro hagnazava amin'izay eto marandray soasoa avao gn'andro
fa aloha fitifitiniko le dikany 30 maintsy mandresy ny dikany 30 maintsy mandresy io izy io de signe de vie-ko signe mpiainako izy io isaky manao raha zany tsy maintsy eo avao io 30 io ataotrika ohatsa fotsiny tsika henany zao rendez-vous tsika 16h30 donc miafarana 30 minutes zany fandaharatsika eto de raha malala koa misy olo tsy maintsy faly lafa avy le 30 rehefa tonga zany le 30 satria faravola fandrambesan'olo vola na piasa trotra io na piasa pandrakana io tsy maintsy an'le 30 avao mandray vola fa falifaly aby gn'olo amin'io marigny zay arakaraha zay koa zay olo maka vola baka andafy koa zany matetiky le 30 zany milatsika vola iny koa namana Zogbe Jean-Luc tsy fantatro fa amitsika eto aloha ro haiko le 30 fandrambesan'olo vola na piasan'olo trotra io na piasa pandrakana izy io presque zany olo lafa ho avy le 30 fa falifaly fa avy le 30 donc 30 tsy maintsy mandresy le raha fandrambesambola izy io faravola zay meloko rovony ino moa tonga zay dikan'izay meloko rovony namana Jean-Luc zao tsy angalaky raha lavitsy fa aminao eto mialatsiny fa tsy meloko zaho fa noho ny anao mametsaka question aminakay ataoko aminao le izy zao misy fotoa mamoakomoaky zavatra amin'ny Facebook semaine lasa teo nisy sinjatsindraka zao tagnarabe tegny misy manao zao daladala manahira tsy mandrary manahira magnala baraka antegnany ka no le raha ataoko eo raha mba tiatian'ny fiainako azony Zogbe Jean-Luc igny koa zany mba raha mahafalifaly agnamiko ka zay olo meloko amin'igny i avao ro ivadiany i ro voany donc zany la sagnatsiany resaky namana Jean-Luc la mameloko zaho zao nefa tsy nagnino anao tsy nagnasahanao i avao ro voany zay le dikan'le zay meloko ro voany zay manahira atampotampoko teo anao nalaza tagnaty réseaux sociaux maro samihafa de ataoko influenceur anao tsy haiko ataoko pire anao tsy haiko ino agnapitrahanao tegna anao manahira zao tokoa moa zay tsy artiste anao tsy artiste tsy artiste zao tsy influenceur fa ataoko angamba raha napalaza zao zao mety ho mpandraka ny fitiava taoko manera zao tontolo zao mpandraka ny fitiava manera zao tontolo zao namana Jean-Luc zao tsy artiste zao koa tsy influenceur fa mety raha ampalazay resaka fitiava ary agnatin'io fitiava io Zogbe Jean-Luc misy atao hoe tomaigny misy atao hoe fitiava ray aman-dreny fitiava anjanaka fitiava vady fitiava namana fitiavana amin'olo rehetrarehetra raha iaby io misy agnamiko aby lafa atao hoe fitiava misy agnamiko zay zavatra zay namana zay manahira tsy miala nizafy tegna agnarana io ny magnaraka zay koa tiako resantsika amizay mampidrika zaho amin'ny resaka Tina de amin'ny fotoagna zio ty araka nitany amin'ny réseaux sociaux agny ohatrany tsy de milamina aussi Tina marina savany zay mafana zao mafana Shaina azafady koa isorogna le poste ya ok azafady yes magny isorogna igny de mba resaka moa investinazy igny ya isorogna koa le nakay metimety Otazomoky micro Shaina de ampia izy raha be zay raha vao resaka fitiavagna resaka Tina de nafana izy aloha zavako aminareo mihitsy moa le resaka am'le Tina isonao koa le firavaka hitanao io wow hay mo wow
hoantsika zegny mbola tsy hita marina zay tena mafana mba lesy moigny akanjonazy igny azafady Shaina mbany assistantsika eto merci beaucoup d'accord d'accord araka nitatsika zao ty leky somary zoome tsara mihitsy ma ny akanjonazy ny t-shirt zegny nataony mba hitan'olo agny an-tanàna agny igny le t-shirt sady bisou no nataony igny misoratra ambilamba hoe je t'aime Tina VT sariny Tina eo amin'ny akanjo marigny voalaza fa tegna ny mpanjakany fitiavagna manera ny akataonao manera ty azafady mba ampidirinao ny agnatin'ny akanjo dia afaka mametaka an'ity micro ty amizay azafady ataonao agnatiny ao izy azafady dia ty amizay manaraka anazy wow isa 30 manera anao tsy megnatra magnano akanjo magnaraka lalagna amin'ny interview jiaby mahita tsisy mamegnatra zao fa olo ty tena tiako amin'ny foko ary tsisy mahasolo azy eto ekeko misy olana zay sy Tina VT amizao namana Jean-Luc célibataire zany anao io zao tsy afaka maly an'izay célibataire ao Jean-Luc na tsy célibataire satria zao mbola misy an'ity zavatra ty eto an-tanako eto tsy afaka manala an'ity aho satria Tina mbola tiako raha mahita zao manao an'ity akanjo tiky misoratsy hoe je t'aime Tina VT wow azafady leky somary zoome mihitsy manahira aleo manera anao miteny amin'ity caméra ty an'izay hoe je t'aime Tina zay mba ho hitany ty manko ny anao ty i déclaration zegny tianao atao tonga dia ataova io fa tiany anao raha malala hitanareo ngamba atao amin'ny tambazotra ato baraka zay rô sy Tina VT misy olana sedra olana bevata zany hoe goavana be zany zay rô amin'ny Tina VT amizao fotoana tsika miresaky zao ary tsisy tsy malala zany atao amin'ny réseaux sociaux tiako fantatrinareo maro moa agny milaza hoe beze fisarana namana Jean-Luc ho an'izay mandray an'izay beze aoka raisin'zareo agny beze fa tena resaka marina henany zao zay sakalavany mena be ao tsy mavandy zao fagnanay tena misy olana bevata be zareo amin'ny Tina VT henany zao taoko ngamba magnaraka an'ity point carré ty anao valiko tiako Tina VT je t'aime mon amour mon ange mon trésor mon cœur chouchou wow tiako ania io valiko raha mahita an'tiky fandarana amin'ny point carré ty ato anao Tina VT Shaina mouchoir azafady mouchoir faty mouchoir anazy tiako anao valiko podiana aminakay anao fa tsisy olo mahasolo anaoko moramora zany ya regninao koragna zegny Tina mandeha aminao tegna tsy nampoizinay hoe na efa devant caméra tsy dia mbola mitomagny ty vadinao ny amin'ny fotoagna azy io ty izy zegny ragnako hoe olombelogno tsy diso agnabony lagnitry fa aty ambaniny tany aty ary izy lohan'io zay fa hoe atsika olombelogno natao mba hifamela amin'ny ty fiainagna zay andalovantsika ty azafady namana Jean-Luc mba tiako misy hira na fononako amin'ny Tina zay eto afaka ataoko ve azafady afaka ataonao Tina, je t'aime, I love you. Tina, tiako anao. Tsy zakako. Coragem. Tiako igny vadiko. Tena tiako amin'ny foko izy. Ok, ça va. Azafady tsy hoe mampitombo le rabe fonao za tsy somary tiako tany amizay za manahira azafady nano anteny hoe aloha hijano hoany fa aleo mba notaniko ihany mba tantaraminay ma ny fiarahanao tsy Tina tamin'ny voalohany efa firy taogna zay vitanareo io zay roa taona amitiky efa roa taona zay namana efa roa taona zay efa roa taona ny fankahita zareo amin'ny Tina VT tato amin'ny Facebook dia io moa raha mahita tegna lehilahy lovy nitory fitiava dia sorako ndranagnahary moako efa tatiky fa misy 5 mois 5 mois atiky vo nanaiky agnamiko Tina VT nanaiky niaraka dia misy condition napetraka zany satria fa
hitan'izao tegna lehilahy ataony fa hoe hanao malaza am'izao fotoana manko resaka jombilo hoe mialatsiny zao tsy mila olo jombilo izy tena tatata hoy izy asana aminakazy zao tsy mila olo jombilo zao fa fitiavatrotra zao mila olo miasa ary olo koa nefa hitanao hoe anao amezana raha jiaby de olo mivolagna manahira jombilo tena mpahafantariko anareo eto hoe abiaby manahira tsy jombilo manahira miasa manahira fa zahay ro am'tina VT izy vadiko izy fagnampy zahay roa zay manko mahasoany olo mpifankatia mifagnavitra tomagno agnaminy misy raha tiako vidina aminaka mitomagno koa izy misy raha tiany vidiko aminazy hainao misy fotoagna mamezy cadeau tena maro zara tena manome cadeau amin'ny tina VT za tena misy manome cadeau amin'ny tina VT vao vetivety tsy za mamosa zavatra eto nividiko tokotany ngeza be izy amin'ny faritra misy andreo igny agny any Majunga baka Majunga ouais ino amizay ma le tegna tiavanao itina io tiako izy igny tina VT olo trotra mahay mandray olo tsy miavona mahay misadapta amin'olo zany tina VT be fitiava zahay roa zany nahay naharo Njananahary samy be fitiava zahay roa zany tena zao mahita tina VT tia zaho fa tsy haiko tena egny zany le misy fantanena mipetraka agnamiko ato hoe ino antony nahatonga ny tina VT nanao ny eo aminakay fa zao tena milaza aminareo iabiaby tsy anao raiky avao Jean-Luc Zobe Jean-Luc azafady fa olo iabiaby zay mpagnaraka amin'ny manahira tsy mialonjafy sy mpagnaraka amin'ny point carré tena tiako tina VT love zao aminao tina VT tena love ya wow maromaro karaha anao manahira anao fa vita mariage ouais vita mariage ouais vita mariage d'accord vita mariage ouais Rika course agnadoso fahasahiranana anao amin'ny course zay tokony ataonao agny Antananarivo iro magnano course inao agny Antananarivo no sady mandefa izy aminao azo antoko tsara satria olo hainao areriky iro io ao ry Jean-Luc Rika course votre coursier sur la capitale simplifiez-vous la vie ifa amaraparana atsika manahira resaka atsika roa misy ty ataoko ty akory mo atao tegna hitanao le mampiseho fitiavagna iny teknika aminazy io tainy anaranao raha io izy io tsy nianarako fa don baka amin'ny Njananahary zany raha zany fanameny Njananahary agnamiko fanameny Njananahary agnamiko fitiava io hoe alony nagnamboarana agnamiko ty lehilahy manahira tiky be fitiava iaraky ny volaniko anao teo namana Jean-Luc rafa resaka hoe fitiava baka agnamiko aby io agnamiko misy an'io fitiava io agnamiko misy amin'io fitiava io ka izy naturel zany io naturel tena naturel fa boka agnatin'ny foko ato zany raha iaby agnatin'ny vatako aby zany fitiava ouais le tomagny koa naturel igny fa tsy hoe provoquer anao non naturel izy io ouais naturel surtout lafa resaka mikasika tina VT fitiava amin'ny tina VT wow ndre za hoe toaza namana Jean-Luc fa tena mangina manahira tiako ampela igny eka manahira fa nivolanao teo mampiziboka ny magnaraka zay question naka tan voalohany avy nisy togna nareo nisaraka anao tam'izay nasasahainy tao de anao nivolagna fa hoe misatadiavinao boko nilay fa ny vacances de baka io amizay anao nivolagna mila ahomby kelikely tsy kitikity volagna anao zay fa nahazo ahomby igny manahira ya fa nahazo izy fa nahazo de fa nagnametso-jano la famille-nao jiaby nametso-jano satria amin'igny faritsy Menabe igny manko mbo zahay mbo mitanjaka fomban-draza sakalavany Menabe tandraka fomban-draza zahay jusqu'à henany zao ary tsy ho tamby tsy velively mihitsy ny fomban-draza anay bakany zany natao fomban-draza raha iabiaby ny vonona omby raha mahita fa vita somantsara zany ary ny azo igny zavatra tamin'ny zany teny hoe ndeha hagnano interview manahira maranoko anazy de misy olona ndefa impeta aminakany teny hoe teneny manahira zaho izy tovavy 5 taogno
mipetraka andafy za manko tandafy za tsy ela teo manahira magnaraka atsika miaraka dia niteny viavy io fa hoe izy koa ialanao izy tiana dia ameziny anao zay raha jiaby tadiavinao fa izy ny andafy any fa hoe hitany tsy pointiranao ny tiana dia mety avalinao anazy ataoko hoe ataovy amin'olo hafa agny le zay tsy haiko ataoko ranabavy moa izy nefa izy mandrainga agnamiko hanome agnamiko amin'ny raha zay zaho tsy mila an'izao fa angatako an-dranagnahary azy zahay ro amin'ny tianahy ifampipoly zaho tsy hisaraka amin'ny tianahy zany na tianahy ro ivazavaza manao koa raha agnatin'ny Facebook ao hoe zaho tsy mila manahira zaho tsy anao zanao zao zaho tsy miala amin'ny tianahy ary tsy hiala amin'ny velively mihitsy zao Zouk be Jean-Luc fa olo miresaka aminao agny zao ataovy hoe bonne chance amin'ny raha iabiaby zany ouais hitantsika amizay fa be fitiava i manahira satria resaka manahira dia resaka tiana nandesiny tamintsika teo zay tegna ny mirarisoa anao ary averiko ihany koa ny fangatagna ho anao ragnoanay ampodiana amin'ny zandrinay hitanao izy naveto tsy voatana ranomasina azy fa dia nilatsaka ranomasina azy noho zay resaka fitiavagna zay jusqu'à akanjony nataony dia mbalina nasiavany sarinao io araka hitantsika ny amin'ny sary io zay hasala maromaro karahanao babe ny amaranatsika izy manahira tegna ho an'ny fisaoragna anao maventy nandalo teto aminay teo zay dia isoragna koa ny équipe zay gnany miaraka aminao satria mbala ho avy zay fotoagna mbala andalo aminareo agny koa ny am'izay fotoagna zay mba hitsangatsanga ny agny aminareo morondava zay ka mba niavitra anao manahira izy volanao zay fa hoe anao tsy mpihira anao tsy influenceur fa kanefa anao dia mpanjaka fitiavagna ka ny agnanao ako izy koe ny avitra ny mpanjaka ny fitiavagna ho an'olo jiaby zay gnany mizahantsika ho an'olo zay gnany mpakafy manahira tsy mialonjafy hafatsiko amin'ny resaka fitiava amizao aloha dia ho antsika lehilahy iabiaby resaka tiky ny vehivavy mendrika mena fagnajana ambony indrindrandrindra moa vaditsika an-tragno ao mila mena teny malefaka karaha tiako hoe par exemple misy zavatra tia ataonao vadinao antsika lehilahy zay misy zavatra tianao ataonao vadinao tsika tsy mila manao teny mahery zany hoe anao zao tia atavary tia non tsy mety zay zavatra zay fa ataotsika moramora ataon'zao hoe vadiko ty moa mba atavary vadiko raha ty azafady ok merci beaucoup je t'aime ohatrohatran'zay le zay afatra amitsika resaka fitiavana amitsika lehilahy iabiaby maneran-tany zany hoe lehilahy iabiaby maneran-tany zany faharoa magnarakaraka an'izay eto dia mankasitraka amin'ny Zouk be Jean-Luc indrindraindrindra atao amin'ny point carré mankasitraka aminareo ny invité manahira tsy mialondrafy ary mankasitraka aminareo mpagnaraka amin'ny point carré mankasitraka anareo koa mpagnaraka amin'ny manahira tsy mialondrafy tsy adigny kokoa ho anareo ao agnatin'ny groupe 30 tsy maintsy mandresy mankasitraka aminareo respect mon frère respect nareo ranabavy jiabijiaby gros bisous ho anareo jiabijiaby izao atsika manera tsy mialonjafy mpanjaka ny fitiavagna nandalo teto amin'ny point carré soragna antsika jiaby zay niaraka taminay ka dia amin'ny metsika fotoagna ho any magnaraka koa samby ao meva atsika jiaby